ni rafi o ene ɓeydo tampinde nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kono ɗum fof omo yiilo omo yaha e cuuɗi suddiɓe makko ɓe kala ɗo yonta kala to sohliyade o yaha toon haa ɗo rafi o tampinnomo kanko sallllahu alayhi wa sallam o rendini soddiɓe ɓe fof soknaɓe ɓe fof o ñaaguiɓe hankanti rafi o teddirimo Musa Allah o heewi yoɓe tinno o ɓe jaafomo o heddoɗo suudu sayida Aishata radiyallahu anha ɓe jamirimo ɗum o noddi Seydina Abbas Seydina Ali yo weli Allah wonema ɓen ɗon yo ngar ndewñinamo hay darade o natti wawde darade kanko sallallahu alayhi wa sallam ɓen ɗon o to heedi o banggue oga heedi oga banggue eɓe dasamo koyɗe ɗe mbawa hay darade koyɗe ɗe ene daso e dow leydi kanko sallallahu alayhi wa sallam wa anna rijlahu la takhuttani fil ard o wawa darade sabu sattude Musa Allah rafi o naati suudu yumma Aisha o naati suudu yumma Aisha radiyallahu anha rafi o ene ɓeydo sattude rafi o ene ɓeydo sattude pawngal ene ɓeydo muusde ɓanndu ndu ene ɓeydo wulde o noddi Seyda Aisha nen Aisha enen Hafsa o wiɓe yoɓe ngaddu girbaji ɓe jaha e fodde boyli jeeɗiɗi walla boyli jeegom e nder boyli Madina ɓe ƴoganamo hen ndiyam taw ko ndiyam ɓuɓɗam ɓe jeehi ɓe ƴoogi fodde girbaji jeeɗiɗi woni kudducuuji jeeɗiɗi ɓe mbaɗi hen taw ko ndiyameje ceertuɗe e nder boyli Madina o jooɗi eɓe mbanja e makko ndiyam ɗam fodde kudduci jeeɗiɗi eɓe mbanja e makko kanko sallllahu alayhi wa sallam omo joofoɓe joɓe jurtu omo joofoɓe ɓe jurtu Abbas ene haala Abbas o wi ida lamassuhu daraba minni l-humma hay sa memimo tan ngulekki jaɓɓete sa memi ɓanndu ngulekki jaɓɓete hankanti nelaɗo Allah hankanti omo ɓeydo tan tampude omo ɓeydo tan lohde e lefde omo teeɗo tan gorko goto ne wi e debbal goto ne wiye Fatimata bintul Yamani radiyallahu anha ko imamu an-Nasa'i yaltini o wi ataytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fi nisa'in na'udu fa idha siqa'un yaqturu alayhi min shiddati mihabba mi ardi e soknaɓe wonɓe heddiɓe emin paytanelaɗo Allah emin juuromo emin calminamo min tawi ko omo kanko fof omo wayno banjaɗo ndiyam ni omo wanjo ndiyam sababude sattude pawgal fa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna ashadda an-nasi bala'an al-anbiya thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum o wi yimɓe ɓe fof ɓuuri sattude caɗe ɓuuri sattude jarabuyaji ɓuuri muusede jarabuyaji fof ko annabaɓe Allah reftu hen e reftuɓe mabɓe e reftuɓe mabɓe e nder rafi o kanko sallllahu alayhi wa sallam sa fof eko urwata habri o wi ko annabi sallallahu alayhi wa sallam wi ma zala ajidu alama at-ta'ami alladhi akaltu bi Khaybar fa hadha awana inqita'u abhuri min dhalika as-sum min de ha e hande he ñamde nde ñamnomi Khaybar woni dammugol ngol juifuji walla yahudiyankoɓe mbanno tooke ɓattidimo o tinani o ñaami hen o wi serani ha e hande ɗen tooke ne garta e am hankanti noon ko joni yonti hankanti ɗawɗolam ngol ene taƴƴa ɗum tagi Ibnu Abbas Ibnu Mas'ud e hunde sahabaɓe ɓen ɗon yi annabi sallallahu alayhi wasallam ko cahudinɗo mata shahidande wonno ko sababu ɗen ɗon tooke woni sababu yaltudemo aduna wadde ko cahudinɗo koye wolde wonno yumma Aishata radiyallahu anha omo haala o wi so nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wasallam so rafanoma rafi o so tawi satti o yamirtam ko yumi janngu mi tutoramo e juuɗe makko mi jannganamo falaqi e nas qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas mi tutoramo e juuɗe makko o moma ɗum e ɓandu makko nden so tawi o rafanoma ko noon o waɗata kanko jannganta hoore makko falaka e naasi o tuuta e juuɗe makko o moma e ɓandu makko kono oɗo rafi nde satti ha ɓurti ko min janngantamo e tuttanamo e juuɗe makko nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ñande wotere o jooɗi rafi o satti Seydina Usama ari to makko mo halfinno wonde yo yaa to leydi Palestine mo heɓluno kono mo nden on ari naatiɗo suudu makko ɗo annabi sallallahu alaihi wasallam joɗɗinimo yeeso mo Usama ene haala o wi jiimi tan o ɓamti juuɗe makko dow asama Usama wi ngandumi o woni koye duwanademi nden o duwima ko duwatuno ko o itti juuɗe makko o moomi e am o itti juuɗe makko o moomi e am kanko Usama haalata caggal ɗum Abdourahman ibn Abu Bakr radiyallahu anhu naati suudu ndu kañum ene jogii coccorgal e junngo mum Sayyidata Aisha radiyallahu anha wi
njimi annabi sallallahu alaihi wasallam darimo paami noon annabi sallallahu alaihi wasallam dari ko yidi ko coccorgal gal o wi kemmi coccorgal gal e banam gorko o won Abdourahmane ibn Abi Bakr yakkan momi ha diggi ittumi dum mbanmi dum e hunuko makko kanko sallallahu alaihi wasallam den o jaggi coccorgal gal o soccorima ha ko soccorno ko gasi o itti coccorgal gal tottumi o tottimi yumma Aisha radhiyallahu anha caggal no ɓuucimi suutade makko gonɗe e coccorgal ɗe o wi fa kana akhiru ahdi bi riqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko ɗo woni wattande am e tuutade nelaɗo sallallahu alaihi wasallam caggal ɗum o lerti gite makko kanko yumma Aisha haalata o wi annabi sallallahu alaihi wasallam lerti gite mum ɗe daarimi o wi ya Aisha innahu la yuhawwanu alayya al-maut anni ra'aytuka fil janna inni la yuhawwinu alayya al-maut anni ra'aytuki fil janna min de aɗa andi ko hoybinantami maydam de ko hoybinanimi maydam de fof mi yima aɗa naati aljanna ɗum ɗo fof ɓuuri hoybinandemi maydam de mi yima aɗa naati aljanna sayyidatuna Aisha radhiyallahu anha welti nde o rafande kanko sallallahu alaihi wasallam omo moftuno e nder suudu makko ndu fodde buuɗi jeeɗiɗi saha fof hakkille makko arta e buuɗi jeeɗiɗi he o wiya ya Aisha tasaddaqi biha sakko ɗiɗo oɗo halis gonɗo e suudu he sakko ɗum ɓe cikka mata o wondi ko wondane sago makko so tawi kadi o mumnima seeɗa ha o fini kadi o wiya maga faaltum bil ma ya Aisha maga faalti bil ma holko mbaɗɗa jawdi ne mbinamami ko mbinamami ya sakko ko yaqulu ya rasulallahi in shagalna bik mbina laaɗo Allah haɗi min waɗi ɗum de ko an min cohliri min dañani jot ko an tan min cohliri o felliti noon wiide yaqul ma dhannu muhammadun bi rabbih law laqiya Allah wa indahu hadhihi ad-dananir tasaddaqu biha kulluha hol jikke muhammadu e joomum so tawi o hawri e Allah taw omo mofti caggal makko o ɗeɗo kalis ɗeɗo men kelleji cakkoɗe kanje fof cakkoɗe ɗe caggal ɗum o nelani sayyidatuna Fatimatu Zahra radiyallahu anha kanko nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam o wiyo sayyida Fatimatu Zahra radiyallahu anha yo ar den yumma Fatimata naati Nabi sallallahu alaihi wasallam moosanimo ɓattanimo hoore mum ƴetti hunuko mum fawe e nofru makko o woodi ko suuɗanimo yumma Fatimata woni woyde woyi bojji sattuɗi caggal ɗum Nabi sallallahu alaihi wasallam kadi nodditimo woodi ko suuɗanimo o woni e jalde yumma Aisha namdimo holko annabi sallallahu alaihi wasallam suuɗannomo adan o woni e wayli caggal ɗum woodi ko suuɗanimo woni e jalde holko ɗum woni fa qalat ma kuntu li ufshiya sirra rasulillahi sallallahu alaihi wasallam o wi mi saktata sirru nelaɗo Allah ɗum ko sirru kanko sayyida Fatima radiyallahu anha en hasino so tawi o naatino e galle nelaɗo Allah so tawi nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ene jooɗi no annabi jooɗiri no fof haftoto gidda faye makko ɓuucomo joƴƴinamo e jonde ɗo jooɗiɗo kono nde annabi sallallahu alaihi wasallam rafama o ɗo rafi o naati e ngol ɗo laawol kanko sayida Fatima annabi sallallahu alaihi wasallam hattanani ummade fode makko nden o tawi babiraɗo o waɗananimo ngol ɗo ne hewna waɗandemo so tawi ko jaɓɓade mo ɓuucomo joƴƴinamo e jonde mum yumma Fatima hippi e nelaɗo Allah ɓuuci koɓe nelaɗo Allah o ɓuuci gaɓɓule nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam wone wayde fa baka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Fatima inna jibrila kana yu'ariduni alqur'ana kulla sanatin marra وإنه أعارضني العام مرتين وإني لا أراه إلا حضر أجلي يا فاطمة أبشري يا فاطمة أبشري إنك أول أهل بيتي لحوقا بي النبي صلى الله عليه وسلم وي فاطمة جبريل hitande fof omo ara e am omo hettono kam qur'ana lawol goto nde ɗo hitande noon o ara e am o hettanimama mi laabi ɗiɗi min mi yiyani so wona lajalam koko yonti Fatima welto ay sumi maayi ko an adoto abbade mi e gallam o ko an atto abbade yumma Aisha radiyallahu anha ena habra o wi qala li Fatima annabi sallallahu alaihi wasallam wi Fatima ya Fatima أخبرني جبريل أنه ليس امرأة من نساء المؤمنين أعظم مصابا منك بي من بعد أعظم مصابا منك بي بعد فلا تكوني أدنى امرأة منهن صبرا كم قلنا محمد صلى الله عليه وسلم وي فاطمة جبريل هابريكا هاي دبو غوتو اندر رewɓe julɓe gowɗinɓe Allah hay goto dañani musiba ɓurɗo mawnude e musiba mo dañata e am sumi maayi
hay goto dañata musiba debbo kay biyo ko gonɗinɗo Allah gonɗinaro Muhammad sallallahu alaihi wasallam dañata musiba e aduna caggalam ha tolno e musiba mo dañata caggalam kono noon tinno woto won debbo ɓurɗo famɗude gueɗal ɓurɗo famɗude muñal e maɓɓe isbiri yabnati wahtasibi inda Allahi ajrak ɓinguelam muñ heññitoto Allah laɓinira Allah to banggue Allah jubdima takunina awwalu nnasi luhuqan bi andu ko an woni jogorɗo abbade mi somi maayi فقامت فاطمة يما فاطمة أمي وقالت احتسبتك عند الله احتسبتك عند الله مهني ترمامة الله سبحانه وتعالى عن لا الله كم يما فاطمة رضي الله عنها وبتجي ويلتي أدنى شغل لا الله كفد اللي بيجيكم لأن محمد صلى الله عليه وسلم يلتي أدنى اللي بيجيكم فبيهن ويلتي أدنى هنكتنون jamma mo nelaɗo muhammadin sallllahu alayhi wa sallam jogori yaltude aduna ñalawma mum o on jamma jofi jamma ɓeetowo mo ganduɗa so tawi weeti on ñalawma muhammad sallah sallam ne yalta aduna on jamma jofi wiyama ko jamma altine saga juulal fajiri jamma altine saga juulal fajiri kanko nelaɗo muhammad sallah sallam o wi yumma aicha quli li aboubacrin an yusalli binnasi lfajr وي أبو بكر يجول يمبي فجر فقالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل ضعيف الصوت عائشة أبو بكر كنا نقمر صوت النبي صلى الله عليه وسلم وإن كنا صويحبات يوسف مرنا أبا بكر فليصلي بالناس وي أبو بكر يجول يمبي فقالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق لا يستطيع أن يقف مكانك وأنت مريض وإن لا الله أبو بكر كو غوركو cewɗo ɓernde wawa darade place o darton ɗarote asellani ثم إذا قرأ القرآن لا يسمع الناس قراءته من كثرة بكائي كذا ستوي أولي وما جنگ القرآن يمبي بينانا تاكو جنگ ركوسا بوجي مكونا باي هود فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس ومن جميل أبا بكر يجول يمبي فصلى سيدنا أبو بكر 17 فريضة بالناس سيدنا أبو بكر فد فريلا سبو جيدي ومجولنا يمبي farillaji sappo e jeeɗiɗi omo julna yimɓeɓe tawñalaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaltani tawaduna nden rafinelaɗo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ɓeydima sattude musalla o ɓeydima mawnude jama ka fof heewi yimɓe jama nelaɗo Allah ko ha fajiri wendogo on ɗon subaka mo jogori yaltude aduna seydina Aboubacry dari ñande wendogo mo annabi sallallahu alaihi wasallam jogori yaltude aduna jama o fof ne wi teb sahaba Aboubacry ene dari ene julna yimɓeɓe ha gore ndeke yoniraɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam udditirido o dari e damal ngal nde onno cuuɗi makko ɗi damuɗi men kuccitata koye jama ka o dari e damal ngal o yi sahabaɓe no bayni fa yabtasimu sallllahu alayhi wa sallam o yiɓe tan o wone mosde wa qala alhamdulillah min ndemi yetti Allah o wi aliyu e fadlu yo ngar e abbas ɓen yo ngar ndewñinamo ndonomo ndewñinimo ndonimo hawnati jamaka falamma dakhala almasjid nden Muhammad sallallahu alaihi wasallam naati jamaka fariha sahabaɓe melti wa taqahqara Aboubacry ila alwara sinna Aboubacry yatiri caggal pour en rokkamo place yo juul fa ashara lahu nabiyu sallllahu alayhi wa sallam qif makanak annabi sallallahu alaihi wasallam joofimo yo daro place makko yo timminal sahabaɓe juul fattaba sallllahu alayhi wa sallam bi Abi Bakr kanko annabi sallallahu alaihi wasallam o ñemtini ñande hen on ɗon subaka o ñemtini seydina Aba yaani o juuli caggal seydina Aboubacry woro naw weltare woro naw gueɗal seydina Aboubacry Muhammad sallallahu alaihi wasallam juula caggal mum hada hi bisharatun kubra li Abi Bakr radiyallahu anhu nden julde nde gasi ɓe calmini o yamiriɓe yoɓe mballumo ha o ngabba e dow mimbar fa jalasa ala asfali ɓe ngabbinimo e mimbar he o jooɗoyaki dow étape tataɓijo ala o jooɗi ko étape gadano o neɗɗo atto yaɓude koyegal muɗum ko ɗon o jooɗi kanko sallallahu alaihi wa sallam fa hamida allaha wa athna alayhi o yetti Allah o manti Allah wa salla ala nafsihi o juule hoore makko o wi ayyuha nnas balagani annakum takhafuna min mawti nabiyikum فخلد نبي قبلي في من بعث إليه فأخلد فيكم ألا وإني لاحق بربي ألا وإنكم لاحقون بي o wi e hemon yimɓe mi nani wonde oɗon kula oɗon ƴeŋƴo e maygol annabi mon i beele won annabi meeɗo sasde
nelanoɗo yimɓe mum meeɗi sasde heddi e nder yimɓe mum saka min mi heddo e nder mum ala min kay komi ƴeguittoɗo faade e joomam min komi patuɗo to joomam ala wa innakum lahiquna bi somi abbima joomam onon nema on gabbomi wa usikum bil muhajirina al awwalina khayran wa usikum bil muhajirina al awwalina khayran mi wasiyimo on muhajirina en ferɓe adinoɓe ferɗoɓe mi wasiyimo on e mabɓe moƴƴere finnude e mabɓe wa usil muhajirina fima baynahum khayran onon muhajirina en onon ferɓe onon ne hakkude mon mi wasiyimo on moƴƴere wa inna allaha taala yaqul wal asri inna al insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr o wi Allah day wino mi wodiri takkosan neɗɗo fof woni koye perte neɗɗo fof woni koye perte so wona ɓen gomɗinɓe Allah golli golle moƴƴe mbasiyodiri hakkude men e gonga mbasiyodiri kadi e muñal o wi ɓe innal umura tajri bi idnillah gande gueɗe ɗe jahata koye sakkitore Allah fala yahmilannakum istibta'u amrin ala istijali sikkude hunde suwata wadde wona keñalani e ɗum inna allaha azza wa jalla la ya'jilu bi ajalati ahadin Allah heñorta ko sabu keñogol goto wa man ghalaba allahu ghalaba kala mo wi ene folodira e Allah Allah fola ɗum wa man khada'a allaha khada'a kala mo wi ene hodo Allah Allah hodo ɗum fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum beele on ɓallima so tawi on lunkitima bonnon leydi taƴono e ndemeje mon ɗum ko wasiya nelaɗo Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam subaka julde subaka mbiyata e mojo gore yaltude aduna o wiɓe ayyuhan nas usikum bil ansari khayran ehemon yimɓe mi wasiyima on el ansar naɓe madina naɓe moƴƴere fa innahum alladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablikum ko kamɓe goni udditanɓe on galleji kamɓe goni roniɓe imanagal gila on garani mi wasiyima on an tuhsinu ilayhim tinnoɗe moƴƴe e mabɓe ayyuhan nas alam yushatirunakum fi thimarihim beele ɓe peccani e mon e ɓesnoje mabɓe alam yuwatti'unakum fi diyarihim beele ɓe konnani on e galleji mabɓe alam yu'thirukum ala anfusihim beele ɓe ɓurnani on e dow koye mabɓe wa bihimul faqru wal khasasa te eɓe gonde caɗele eɓe gonde basal ألا فمن ولي أن يحكم بين رجلين فليقبل من محسنه ولا يتجاوز عن مسيئه kala mo yamira yo ñaaw hakkude yimɓe ɗiɗo baɗɗo ko moƴƴi o yo jaɓan ɗum waɗi ko moƴƴi baɗɗo ko feewani o yo yaafo ɗum ala wala tata'atharu alayhim wala tastathiru alayhim ala fa inni fardun lakum gande koye min komi gardi soytoɗo on wa antum lahiquna bi te kon abbotoɓe ala inna maw'idakumul hawd gande woni fodore mon ko weedu kawsara faman habba an yaridahu alayya gadan falyakfuf yadahu wa lisanahu kala jiɗɗo jolde e wendu tawami ɗon janggo yo sur jungo makko yo sur ɗemgal makko illa fima yambagi ayyuha nnas ehemon yimɓe inna dhunuba tughayyiru ni'am wa tubaddilu alqisam gande koye bakkatuji Allah bakkatuji wofde Allah ene change nemaji e moƴƴere nde Allah waɗannoma ene waylito feccere Allah nde Allah feccannoma taw ko moƴƴere fa ida barra nnas barrahum a'immatuhum so tawi yimɓe ɓe ɗiggi moƴƴi peewi ardiɓe maɓɓe ɓe ɗigga moƴƴa peewa wa ida fajaru haqqahum a'immatuhum so tawi ɓe caasi ɓe mbaɗani fayida ardiɓe maɓɓe gaƴoɓe thumma qala caggal ɗum kanko sallllahu alayhi wa sallam o wiɓe hayyakum llahu bisalam rahimakum llah jabarakum llah razaqakum llah nasarakum llah rafa'akum llah awakum llah yo Allah wurnu on wurnira on kisal yo Allah yurmo on yo Allah heɓɓo on yo Allah arzukin on yo Allah wallu on yo Allah ɓamtu on yo Allah jaggaran on usikum bi taqwallah uhadhirukum llah inni lakum minhu nadhirun mubin mi wasiyima on yo on kul Allah mi rentini on Allah min de mboɗo jertin on e lefte Allah peñƴe Allah ta'alu ala Allah fi biladihi wa ibadihi woto mawnikino ɗe e dow Allah woto mawnikino ɗe woto tawno ɗe e Allah e jiyaɓe Allah e leydi Allah fa innahu qala li wa lakum tilka ad-daru al-akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fi al-ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin Allah wiino bi haalani kam haalani onono fof tilka ad-daru al-akhirah
أنجي أورو قال الآخر نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض من بدن دم كبير بجدا برنا دي مولكنا دي دوليدي دي ولا فسادا بغنا بنو بليدي والعاقبة للمتقين. فقام رجل غوركا جوتو أمي إدر صحابة فقال يا رسول الله متى أجلك؟ ويدلال الله هل جغرنا بايدي. فقال يا أخي دذا الفراق والمنقلب إلى الله وإلى الجنة المأوى. النبي مسلم شيريغو حقوني من باتي بخلي فرو غرام كفادي الله قاتو بكوي الجنة مأوى جيبرتي. صحابة بي من يغسلك يا رسول الله وبيدل على الخلوة وما قال رجال أهل بيتي رجال أهل بيتي. قيل فبما يكفنك؟ قال بثيابي وإن شئتم في ثياب بياض. إبي مهلو توما ويلو تتمي كو يمبه غال أبي وربه يمبه غال أبي هل كو بكاسدير شما بكاسدير تمي كو تشم شامدي سو تي بي جيني لا يبغى تشم شكو دانيجي بكاسدير أبي. قل لا يا رسول الله من يصلي عليه من بدلال الله الجول وما. قال إذا أنتم غسلتموني وكفنتموني ودعوني على سفير قبري ثم اخرجوا عني ساعة فإن أول من يصلي علي جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم ملك الموت ومعه جنود الملائكة ثم ادخلوا علي أفواجا فصلوا علي وسلموا تسليما. ثم ليبدأ بالصلاة علي رجال أهل بيتي ثم نساؤهم ثم أنتم واقرأوا علي السلام على من تبعني من ديني من يومي هذا إلى يوم القيامة. bidalaɗo Allah hol juulowoma so tawi min juula hol gardotoɗo o wi so tawi on looti kam on kasni kam on mbaɗi kam e dow leecel mayɗo lellateɗo on pawi kam e tondu gaska am jalte ɗon seeɗa jalte fodde hojom fodde waktu jalte fodde waktu sabu adoto juuldemi ko Jibril adoto juulde e dow am ko Jibril reftata e makko ko Mika'il reftata e makko ko Israfil reftata e makko ko malayka mayde on so tawi ari enen arde e dendagal konuji malaykaji fof ɓe juulat so ɗawi ɓe jalti so tawi on ɗon waktu timmi caggal ɗum natiron pat jente e cente oɗon juulaɓe oɗon kisna e dow am adoto nande juulaɓe noon ko worɓe yimɓe gallamɓe rijalu ahli beyti ko worɓe yimɓe gallamɓe so worɓe ɓe gasi ko rewɓe ɓe yo naat caggal ɗum onon sahaba mi heddiɓe naton o wi jettinane kam salminaɗo ɗo onon sahaba ɓe kalnami hande wonɓe jeesam jettinane kam salminaɗo e kala dewɗo e diinam ummade e ñalawma on oɗo ha ñalawma darga kala peeñoyɗo ene e diinam mbiye ɗum mboɗo salmina ɗum ayyuhal ahibba bandiraɓam deke dutte nelaɗo Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa alayka assalamu wa rahmatullahi ya rasulallah wa alayka assalamu wa rahmatullahi ya rasulallah yo kisal Allah e yurmede mum yo wone ma an nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam. يم عائشة رضي الله عنها ومحال أوي لا يقبض نبي حتى يريه الله مقعده في الجنة ويخيره هاي النبي قوة تمتاكي ونكي متمتاكي سوانا الله خلا قال لهم تو الجنة كدما الله سنة تو دير النبي صلى الله عليه وسلم موسى الله وبيدي ما تنفيد دمو يم عائشة رحالة أوي أمولي إدو كويدم كمكو صلى الله عليه وسلم جبريل داتي هنجي تنتني هولد أبو ده جبريل أري النبي صلى الله عليه وسلم يوغمن وكهوليو قال جبريل قال ومن معك قال أخوك ملك الموت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قرنو جبريل يقول مين ويمهول مغندنا ويقول ميكو مسلم مع ملائكة مايده فهل تأذن له يا رسول الله ملا أنا يمير ما يونات عندنا الله سيدنا جبريل بيبو إن الله بعثني إليك يخيرك من ديكو الله نيلي مفادي مانا جوني أو أمسمنما إن أردت خلودا خلدك وإن أردت الذهاب إليه فقد أرسل إليك ملك الموت الذي كم يمسمنا يمنامني so tawi jiɗɗa ko heddade o hedduma so tawi jiɗɗa ko yaade to makko o nelanima o neli faade maɗa malayka maɗa النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي يا جبريل
قد اشتقت إلى ربي فادعه إلي النبي صلى الله عليه وسلم مسلم جبريل من يوني جوما مي ملك بايدا يوار فدعا ملك الموت جبريل ندي ملك الموت يما عائشة رضي الله عنها إلى هالا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أغمض عيناه وأنت تجيب النبي صلى الله عليه وسلم إنه مؤمن ورفع يده إلى السماء ومبت جود مكفى السماء ففهمت أنه يقول أريد ربي فهمي أكو ودني كو ودي وني كو يويني مي كاي جينمي كو جومam جينمي كو هوريدو جومam يدار أورو الحالي ها سيدة فاطمة رضي الله عنها ناتي دني ما فاطمة ناتي تبي كادو غونكا تبي أورو صفة تبي النبي ودي كو هانغاتي كو تيراد وي وا كرب أبتا فقال لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة ويه سناري بابا ورو دو سناري بابا النبي صلى الله عليه وسلم يشاري على بابا شغل حد عن فاطمة تغلب سيدنا جبريل كدي تو غامبيتو يدو دو اسما وارتي كاكو سيدنا جبريل فتقدم اليه واريق دري سر لرادو الله وقال يا رسول الله كاكو سيدنا جبريل ان الله قد انزلني اليك اكراما لك وتفضيلا لك وخاصه لاسالك الله دليك الله جيبيني كم جوني فادي بعد ko sabu teddinde ma sabu ɓurnude ma o wi kadi ko yumi namde fa kayfa tajidu halaka al an hollo jiruɗa hoore ma joni an sallllahu alayhi wa sallam annabi sallah sallam wimo ya jibril ajidu nafsi mahmuman ajidu nafsi makruman ɗo joni ɗo gonmi ɗo min fof mboɗo heewi caɗele min fof mboɗo heewi sunare thumma qala jibril ya jibril جبريل ويمو يا رسول الله هذا ملك الموت يستأذن عليك فلم يستأذن على آدمي قبلك ولا على بعدك يا رسول الله جبريل ويمو دلالو الله ndeko malaika baade nam no dari e damal o yidi ko yaaro ko sakkitore bela o natat hama o beedani sakkit abbude sakkitore e tagaaro gadido mo bi adama o jogorani abbude sakkitore tagaaro caggal maada فقال صلى الله عليه وسلم إذن له يمر ويونا فوقف ملك الموت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ملك الموت ودري سنرى محمد صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله وما تسلم على أحد قبله وبين علي سلمين تقالوا كان ملك الموت وبيكي سليو ودما أدنى محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن ربي أرسلني إليك وأمرني أن أطيعك في كل ما تأمرني به إن أمرتني أن أقبض قبضت إن أمرتني أن أقبض قبضت وإن أمرتني أن أترك تركت ملائكة ما دبي من الله من ديكو الله ديني بفادي ماذا ite o ɓe yamirimi kala ko jamirɗa kam yomi ɗoftu sa yamiri kam yomi taw wonkimami tama sa yamiri kam yomi ɗaccu wonkimami ɗacca fa nadara rasulullahi sallllahu alih wa sallam ila jibril annabi sa sallam naari seydina jibril ene dari ɗon fa qala fattala shawqu llahi ilayka ya rasulallah seydina jibril o daari mo guitimaɓe potti seydina jibril wimo nelaɗo allah andude jooɓe yewnima jooɓe yiɗi yiidema jooɓe yewnima fa qala jibril فقال إذا اقترب يا ملك الموت سيدنا جبريل وجوبه يونيما فقال إذا اقترب يا ملك الموت كم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن ملائكة بعد أتو وامض بما أمرك الله واتقوا الله يبير ماكو فقال جبريل سيدنا جبريل نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينزع سيدنا جبريل داري دلال محمد صلى الله عليه وسلم ورتيانو هنقد والحباي وقي وتؤيد أبي السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته كل نفس ذائقة الموت السلام عليك يا رسول الله هذا آخر موطئي إلى الأرض إنما كانت حاجتي في الدنيا أنت كنت أنزل اليوم فبعد اليوم لا أنزل كنت أنزل اليوم فبعد اليوم لا أنزل
nden malayka mayde ɓattima omara moyta wonkidalaɗo mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam seydna jibril yiino teɗortoni yiino haɓirta e wonki seydna jibril wimo yo kisal wone mon onon yimɓe galle annabi yo barkeji allah yurmede mum gone mon fittaɗo foof deke koko mayata yo kisal wone ma addelaɗo allah ko ɗo woni wattande jaɓɓugolam e dow leydi hande woni wattande jaɓɓugolam e dow leydi addanomi e leydi ndi haajam e leydi ndi ko an joguinomi e aduna haaju ko an mboɗo jippotono ñalawma o hande ɓe ɓooyi jippade kono caggal hande ɓe wonta jippo caggal ɗum seydna jibril wi innama tuwaffawna ujurakum yawma alqiyama gande timminante ɗon jogdiji mon kuɓnante ɗon jogdiji mon ko ñalawma darga wimo aicha ene haala o wi caggal ɗum min nani sawtu ene sawtina e nder suudu he kono min ganda hon on sawtu fa qal inna fi llahi azaan min kulli musiba wa khalafan min kulli halik wa darakan min kulli fa'id فبالله تثقوا وإياه فرجوا وإنما المصاب من حرم الثواب إن لله عزاء من كل مصيبة الله إن جوجي منجرغول e kala musiba mo Allah addana yimɓe ene jogii munjirgol façon no Allah ene munjitira joomum en wa khalafan min kulli halik Allah ene jogii ko ene lomtinana kala ko halki wa darakan min kulli fa'id Allah ene jogii ko ene lomtina walla ko ene heɓitoro kala ko faati fa billahi tathiqu koloɗe Allah wa iyahu farju jortoɗe Allah wa innama almusabu man hurima thawab gande woni dañƴo musiba ko on kaɗaɗo dañde baraji wassalamu aleykum sawtu o caggal ɗum wi wassalamu aleykum yo kisal wone mo seydna ali omo haala o wi ara anna sahiba sawt kana alkhudar alayhi salatu wassalam min jiimi tan wonde oɗo sawtu ko seydna khudar alayhi salatu wassalam سيدتنا عائشة رضي الله عنها ومهارة ويجانا هين أردن ألتي أردن سبكة تو النبي صلى الله عليه وسلم كوكو سيدنا أبو بكر كوكو سكي سيدنا بابا بأن يهدو أن يجي تو قال لي مولوش دو مدينة تو أن يهدو النبي صلى الله عليه وسلم يجي ويويا دين هنكنتي النبي صلى الله عليه وسلم فونو هوري مم إدو كويدا يا عائشة رضي الله